Bore da! Good morning, Lauren and Rachel here, a croeso i'r swyddfa. Felly dewch gyda ni mewn i'r swyddfa. Dyma un swyddfa chwarae ymlaen y Cynon Taf, a dyma'r adran hamdden hefyd. We decided that you might want to see more of what we actually get up to in a day. Felly dilynwch chi'n storiau I weld beth rydyn ni'n neud. So here's our office. Here's Lauren. Phil getting a cup of coffee. Beth, Carly, Nick. Rydyn ni yma yn Ysgol Gynradd Alaw, lle mae gyda ni ddwy hyfforddwr yn cyflwyno sesiwn Sir Disglair. We have two coaches here, Morgan and Sophie, and Morgan's going to be doing an after-school netball club too. So I've left Allow Primary School and I'm now in Cwmlau Primary School in Coedili with Connor James, who's one of our volunteers, and he's delivering an after-school football session. I'm Jasmine from Cunningham Netball and we have 112, 214 and 316. Nawr, ar ei cyfarfod nesaf yn Ton y Pandi, yma gyda'r Clwb Athletau Rhondda. Megan dwi, edrych ymlaen yn fawr iawn at gyfarfod, mae pethau mawr ar y gweill I ni. Newydd cyrraedd adref, diolch I pawb am wylio heddi, a gobeithio newch chi cysylltu os ydych chi angen unrhyw help. Diolch, hwyl!